اسمع شعر زي النار اسمع شعر زي النار معنوية عالية معنوية عالية ضارب تقدح في الميدان ضارب تقدح في الميدان. Pasukan perlawanan Palestina Hamas dikabarkan merekrut ribuan pejuang baru. Dengan pasukan baru ini, mereka disebut siap melanjutkan perang dengan Israel. Seorang perwira intelijen Zionis mengatakan, Hamas sukses merekrut ribuan pejuang baru. Diperkirakan ada sekitar 30.000 pejuang yang direkrut Hamas. Mengutip laporan Sky News Arabia via Tribun News pada Rabu 5 Maret 2025, Hamas diduga memanfaatkan masa gencatan senjata untuk menanam bom di berbagai area di Gaza. Hal ini berdasarkan pantauan pasukan pertahanan Israel atau IDF lewat operasi intelijennya. Situasi Gaza yang kembali diambang perang terjadi lantaran Israel melanggar kesepakatan awal terkait gencatan senjata 3 tahap. Belakangan Israel menunjukkan gelagat untuk melanjutkan perang di jalur Gaza. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui pemanggilan 400.000 tentara cadangan. Nantinya tentara cadangan itu akan ditempatkan ke wilayah perbatasan Gaza. Israel berencana memobilisasi para tentara cadangan tersebut pada 29 Mei mendatang. طالع لك يا عدوي طالع طالع لك يا عدوي طالع طالع لك لو جبل النار طالع لك لو جبل النار اعمل لك من دم ذخيرة واعمل لك من دم ذخيرة واعمل من دمك انهار واعمل من دمك انهار. تكبير الله اكبر. Demikian informasi terkini Saudara Lun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serampinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.